gikora filime nanjye sinjyewe rega amafaranga mwaduhaye yari menshi nose nayashira ye handi nagiye kuyenjoyinga ngiye nkora gifundi ndenjoyinga yashira hagaruka yashize nibwo ngaruka mu kazi batatu bakanganye triple threat alakwa nimuzacika mutebutsi yiziye n'abandi benshi cyane Michael J. White, Tony Jaa, Aiko Uwezi ngabo abakinnyi bakomakomeye gusa mwabonye za Fast and Furious na Expendables kano kaje kuzikura mu nzira iyo abarenza abandi bagarutse mu kazi bigenda bite abari threat babiteye ubwoba triple threat nimuzayicikwe cyogiye naho kanya mbavane mu runga bangabo mbavane mu marira filime zari zarabuze ngo urabona mwaraduhemukiye ari no wambwiye ariko Dino zukurimo kuzima ni yewe data we biterwa n'ikikurangaje imbere yuku nabateguye cyane nanjye giti niryo jwi wumva Wanda Pictures mba natanze commande nti filime izaze nyikore yagira udikoramo zamufunga Perfect Village nabandi bateguye ngabo Jetsen Cultural Nuko gutangira abateguye ngabo Daddy Film Funny High ndugu yaragiye gusoma ngacho bitongo nifungihi 58 Pictures nabateguye cyane aba ntago bagaragara simbireba neza muzi kundusha kureba nabonye muzi no kutunyomoza no kibazo kimbabaza gusa mutwitiranya nta kintu cyambabaje nk'umuntu wantelefone ariko Juni ijambo received nuzo kurivuga uvuga receive bivanye hendere kare ndakapfa ndagashara ugasara akora amafuti ngayo niyo mpamvu ubwo umudisk bano uzajya kwa film avuga ngo ni ya Junior ntaga utabonye mu rogo itangira byizunguza hari amazina yanjye kuri ukuntu binyeganyeza ujye uyanga hari abaza bagatubura ibyacu bakabyita by'abandi byose bakabitangira hamwe ibyo nshaka kubica muri iyi minsi yasanga mu gutangira hagati mu muji arabari bahari wari umugoroba mugenzi we kwihutirwa cyane vuba ntabwo nzi yabaye iki ariko hari zihuta ndetse hangana Jackie Chan batigira vuba umwana wararembye meze nabi gira utabare umwana ararwaye kanseri leukemia ni kanseri itera mugenzi mu misokoro y'amagufwa igatuma n'amaraso ubwayo hari ibyagize bidakorwa neza ama white blood cells atamasha kuba yakwirema ngo abeho ubwo bisemuze indwara mu ncamake leukemia wahita kanseri y'amaraso cyangwa kanseri y'amagufwa byose biterwa naho wigiye itera na anemia yari usumwana ajye kunyuzwa yatabara kana kameze nabi kari kwa muganga ahamagaye n'umuganga umwana ameze nabi cyane n'indembe dore ngo Jackie Chan arayishusha imodoka uyu mugabo niwe mugabo ushaje atanduranya nameze nka bavandame filime za cyana ziraryoshye kumba arimo kugenda nk'umuntu mu kazi umupolisi abona hakurya abagenzi bakorana barimo barambuka bacibona kandi bafite andano bagiye ntabyo gutinda yaciye hada ni Movezare babyita ngo iki yaciye mu zira abanyamaguru dore ngaratambikiranya hakurya hakuno umujyara usobanukiwe umupolisi umujyara wuzi kubwo umwana yibyariye niyo mpamvu yonyine rukumbi ituma abagabo muri iyi si twitunatuna nta gusinzira ariko z'umwana iyo yaje n'imishinga irahinduka hari ikibazo kumanga mukazakorera bakiriye amakuru hari umugabo wakomanye wavumbuye wajyaga kora ngo ibisasu bya kirimbuzi n'umuhanga yagiye kure muri biochemistry tubonye ahantu aherereye bamenya hari ashobora kuba amaze iminsi akorana n'abantu b'ibyihebe muri uyu mujyi abaha intwaro za kirimbuzi hashize imyaka 5 ari gukorera abantu bakora bambere ibisasu n'ibijyanye nabyo muri kano karere kacu bibutse muri iyi minsi ntago ibisasu ari byo mwebwe muzo bwanyu na Ebola ubwayo ni igisasu iyo iteye abantu runaka irabahangayikisha hari igisasu kirenze indwara rero mujya mwitora bavuga ibisasu mwitondera amagambo mwumva hano ubonwe n'umuhanga yakoze biology akora imashini n'ibyo zace mu mubiri w'umuntu zikaba zakora bino ngo sinzi ngo narwaye impyiko bayivana mu mashami ya plastique byarakemutse abahanga baraje sasanga afite ngo ikindi kintu yari yakoze ni umutima murawureba wa plastique
umugabo ngo numuhanga biochemist akora imiti baramuzi mu karere bari baramubuze hari abantu bundi government ifatika mushyira ahantu tewe kora akazi tuguhembe kuko bamuzi kagize ahandi hanajya ikebe kimufashe cyamubyaza umusaruro kumba kiraha telefone yaraje yega fandi vuga nimero yawe ya uniforme arayivuga Victor 7 you and your men are the best guys I have wena basura banje nizeye muri kumwe muzane muganga James aze ajyanwa mu kigo cya gisirikare cyizewe kuko agize ahandi hantu ajya yateza umutekano muke mu karere kose Dr. James baramuzi n'umuhanga baramukeneye uko yaragiye kureba kana kwa muganga paritse imbere y'ivuriro bamuhaye order bajye kuzana muganga James Dr. imbere y'ivuriro ngiryo kwa nyiri nkware akana kameze nabi ageze imbere y'ivuriro bahita bamubwira ngo gahunda nayihindure agiye kuripotinga mu kazi we n'abasore be nibo banyine bizewe babasha gutransferinga muganga James akajyanwa ahantu runaka hizewe mu kigo cya gisirikare kiraho hafi James ngo yakono ku ruhande doctor ubundi umuntu wize cyane aba ari umuganga mu byo yize nimvuga muganga ntugira ngo no mu gutera inshinge dogiteri baratandukanye ariko bose ni abaganga kuko baganga huri byo bize breeding still karacyatangira ndacyari igite cy'imizi mirefu ndacyari cyaje tutadoma hutadodanga uko biboneye kose ya binjiye mu nzu ye uyu mugabo ni mari government maziminsi yaramubuze amabanda aramushaka ngo yakorera akazi mugo zikorwa na mwene abangaba namugo ni intwaro buriya mugo uyinyanyagije mu rubyiruko rw'igihugu runaka ubukirangije kwe bayihanye hanye nta ntwaro irenze iyo ngiyo ze ngo umuhanga ni intwaro ikomeye ko mbanga hageze yabonye hakuna ikintu baje gutora kimeze nk'umutima ni Jackie ayoboye ikipe ye ka message umwana arimo arapfa atangira kurira DC niki ntacyo arabeshya abagabo barihangana akana kameze nabi the child is dying batwaye umugabo ni mari ni boro uzi kuba bariza handi bukuno bamujanye n'umuhanga baramushaka cyane mbese ni nka muzehe wari upyisi uriya wari upyisi ni umuhanga cyane bikomeye ko bakamujyanye baramuzi ko uyu nguyu amabandi yose yamurwanira ko bagenda kumbe arabarebera hafi aho abasatu b'amafegesi bibereye ku ntore aba niwe jyana ku rugerero ruti ntore batebyira ni senkani zarabanyuze dore umugabo baje kumutora ukuntu bangana abanyabwenge si abantu dore ukuntu ibyo yiteye sinzi yiteye ibiki yagiye ari swing ntazi no mujyanye hehe Dr. Cheney nako James afite ubwoba ngo birankanze we niba yiteye mugo ntumbaze nyizera twe tujyanye hano heza bagiye kumujemura mu kigo cya gisirikare kiri hafi bataragenda kumbe imodoka zabo baseguye kare bataragira aho bajya babaseguye kare babaseguye kare babiteguye mu byabaziye ibisasu byanangaha umuhanga yabiteguye arabaye uri hafi y'umuganga James Dr. James batunge James amucunge neza dore ngo barabaga bahe igitero simusiga dore igitero simusiga breeding still ko turimo turareba yabonye ikigameze nka cyizo ku maso hasa ati devil satani yizamukiye biteguriye intambara baje babasanganira uyu mugabo ni imari umugabo ni imari mwese mbifurije kwiga muzaba imari kubera imitwe yanyu mube nka ndugu mu minsi y'imvura nyinshi
aba yaporombeye yasarishije amatiyo y'abantu yose asukuziba yiva inyuma porombera akakora akazi kose akayapfubura umugabo wabaze nuko asa arasa umweru we kandi umuntu usa gutya bivuze ngo nta maraso aba akimuri mu mubiri. Suzana we yagiye kubajijisha wowe fata yakurya imodoka baramurasa akivuga abantu busaba sere bose abahaye ya hasi Bigabo byaje biri serious umugabo yabaziye Sekibi yaje nk'umunsi Satani amanuka ku isi nuko byari bimeze kuba atari bahari murebe neza mu bimenye baracyasukuma Gangwino bambariye intambara Jackie yivirayo munyaduko ryo yivirayo nako sinzi ko biri bworohe mwabantu mwe baramuhaye yatabaraga Johnny Suzana umeze neza yego meze neza none ahangaha meze neza ubu nonaha Kinyarwanda Jakava ariko sinzi ko bigitanga baramuhereza ariko nafatishwa alaka Jackie Chani oyo niyo musaza murungana bose abo bangana wanze kuva ku izima baracyabaha afite ikizegura imbunda nk'iyi ngiyi ni kurasuka ajya vuga uti mwana zaregutse kabisa imbunda cungiranga muri kwambara ramubana amwambika gatimba ndaza gutabara baramuhaye ba polisi bagenzi be ba polisi ababaziye baje bari serious na Jackie watambukaga dore kwica umuntu witonze Jackie rero baramuha warusiga yapfa kuyingayinga umwanzi karacyatangira breeding still ari mu rugamba aho akana kameze nabi ni ndembe ane ahandu byuka uva kwa muganga baranashinguye kero wapfuye n'abana barabarasa James baramuhaye bahaye Dr. James kumbe wane Sekibi arabashoboye akazi koga Suzana Rwanyi nziza James afite imari iyi ngiyi izankiza afite imari mukobwa ndahwereye kamwere kuko myanga abanyica fata umwanzuro utere kamwere nduhuke ugahwera ni inshinga idatondagurwa wivugaho kamwere hano arabagaye ati yemwe muganga bigaragara dukeneye backup dogiteri bamugezeho bari utanga raporo y'ukuntu wahwereye uyivuga icuramye nijoro naraye mwereye ubwo so babiheraye ati dogiteri yarashwe ndasaba backup ku cyombo harutabaza mereza cya kintu kimeze nk'umutima You would have never succeeded without me. Ni hahandi hose na mbere hose ntari butsinda utamfite byose ni ibyanjye kumbe Jackie kigabara cyambaye birenza hakurya umva ko afite ensi zikora akazi ariko sinzi ajyanye na kontineri y'amavuta container
ese nkubare mu bikinge nashyiramo rivansi inshuro nkenye nkagibanza nkagiconyora kirangije ikigabo. Uyu si umuntu, uyu si umuntu, uyu si umuntu aragiserera. Wow, uyu si umuntu, uyu si umuntu. Iki ni ikintu uretse ko nayo modoka atwaye n'ibiguru ntege, nanjye nayibeba, iyi ngiyi nayibeba. Ubwo mbasa ngo kondisiyo nayo tuma mbikora ni iyihe? Iyi nayibeba mu gatuza. Kigabo nticyumva. Bakise breeding steel. Breeding ni ukuva, steel ni ibyuma cyangwa icyuma. Urakaba wakigorye bayi sasu mavuta modoka irangije nayo nuko byagenze. Ahantu hose harashya nuko awi modoka yakagize. Ubundi umwana uvutse mu gihe nk'iki ngiki mwita rugamba cyangwa ntambara. Kubyuka amajwi yumva nayo mwana mu matwi ye n'ayakana ke. Abagabo nk'aba nibo bava mu rugamba nk'uru nguru yabona kandi kazi nk'aka nsigaye nkora ugasanga aragakora nkanjye. Amafaranga abonye amara ukwezi ayarya, yabona ashize akagaruka agakora kandi kazi. Nimukibaza indi mpamvu ituma filime zibura. Iyo amafaranga abonetse ari menshi ngenda nkabanza nkabura nkayarya nkenjoyinga na shangazi n'abana, yashira nkagaruka. None nazo nagatanya ngo ese shaka mwazimye ntise ngenzi mawuzi naratse ryari. Uzi intego yanjye ari iyihe? Nizimundeke. Telefone yaranyagiwe irasona, akana ke barakoroshe. Banza akana byarangiye. Telefone kwitabwa. Yitabwe na mugabo w'umuhanga, dokiteri. Niwe wenyine usiganga basha gukanyakanya. Bamuha raporo yuko akana kwigenze nabi, umutima urahagaze. Nago nzi nyuma raporo kuyakira byagenze bite. Karacyatangira. Jack cyane nyirizina yashema agafaranga. Yaricururije. Ese ni nkange. Zikorera hangaha nkazicururiza hakurya. Ni mwirembo rimwicamo usanga zikorwa. Wafungura ni marembo gasanga zigurishwa. Ndavuga filime. Keneye filime zisobanutse utasanga handi nyarukira mukobo. Nabwo abuseri uzinagiye ndomadoma mbuhagarika. Ujye uhanyarukira rero kutakahasanga. Impamvu naje mukobo nuko buriya mu myobo niho bavana za zahabu. Kandi igiti nikiba kuri kaburimbo. Ngende igiti cy'imizi mirefu rero. Nashoye imizi hafi y'amazi muri la pressa. Ibi byose abona abagize urane ngo filime kugereho. Karacyatangira breeding steel. Jackie Chan na Sholo bakajemo cyane. Ana Guyanga, Elika Wahu mazina raha. Nenya soma nabi ni mundenganye ko ntabwo bigaragara neza kandi ndarushye. Ese cyegari we hama nahereye mvuga batanavuga, nibavuga ndavuga noneho maze ndore. Rewonzanga mukuru wa Rewonjuga yarakayoboye anakandika. Sasa ngamugeze mu gutangira amaze gucaho imyaka runaka tuvuye wa munsi tugarukanga muri Australia. Haraba hari nakagigi kameze neza. Haraba hari hakuno wa Tanzania cy'amakuru mu gitondo. All the memories. One day she will find her memories back again. Ndetse rwosanga televiziyo iriravuga ibintu byinshi bitandukanye, ababuza abakunzi ukeneye umukunzi. Hano bakoze inkuru bisa ngo ni breeding steel. Welcome to the show to talk about his new book Bleeding. Ndetse rwosanga umugabo yanditse igitabo kidasanzwe agiye kuzanga ha Rick Rogers akivugeho. Yakoze inkuru mu gitabo ivuga ngo kukuntu ngo hari ibyuma biva amaraso. Breeding steel. Yazina rya filime.
wanditse ahangaha igitabo baramuvugaho cyane ibyo yakoze mbere hose amateka ye n'ukuntu yandika ibitabo bitandukanye uko ahangaha babivuga. Hari ucungiye hafi bibutse imyaka ibaye runaka imaze gucaho. Ku ruhande hari uwambarira akazi ikimansuro. Hari uvuye kuvuga inkuru kuri televiziyo y'ukuntu yanditse igitabo kivuga ukuntu hariho ibi byuma mu bantu muri twe biva amaraso. Mu yandi magambo ibyambaye umubiri ariko ari ibyuma. Kwa kabivuze ntibwatinze. Mwe mwitonde nubona bikuyobeye wibukuti yewe gite kuva hari ntago biri bunyobere. Nibigucanga ugira icyizere ko mpari. Hakuno hari uwazaga nuko yaje yabambariye. Yambariye akazi. Yambaye umwenda w'akazi. Afite ibikene byose biri ngombwa. Kumucakaza ahangaha n'ukwakuranwa. Nimba ari uko Eva yari yambaye muri Edeni naho Adamu yari amabuye. Nanjye nacumura. Nose mbabeshye. Hanga yo mute kuki mwanga ukuri. Ndavuze niba ari uko Eva yari ameze. Naho Adamu yari ihanganaga. Hey boss. Nose niba avuga ko Eva yari mwiza. Akaba yarateye kuriya ubwo Adamu naho yari azi kwihangana. Kubwo yaratambutse yarahaje. Aje muri hoteli. Kumanga mu mujyi umwe. Umujyi umwe amasaha y'umugoroba. Wa mugabo Rick Rogers wanditse inkuru mu gitabo cye. Inkuru yaciye ibintu y'ukuntu ngo mu bantu harimo ibyuma muri twe bihumeka biva n'amaraso. Abana baje kumumansurira. Kumbe mu byanwa harimo kanwe ukumve. Bamuheka aca maneno. Igitabo yanditse inkuru yayivanye he? Aho ari mu rugo rwe hari uwaje yirukanga twamaze kumeze gutyo. Masaye umugoroba. Muri Australia. Abari umwe ndabona babaye batatu. Babaye bane batanu kansinzire ndagaruka yongeye yabaye umwe. Aragoheka gato cyane. Arimo kuza kuri ya hoteli imwe. Kuri hoteli yaparitse vuba vuba hanze ya hoteli. Aho umugabo arwaje yambaye gutyo. Arwaje yambaye atyo. Kumbe wa muntu waje ari umukobwa dore ukuntu ameze n'umuhungu. N'umuhungu waje yabyambariye. Muri hoteli ndani. Mu marembo ya hoteli hari abahageze. Kandi ngatuye DJ Padox kakugeraho cyane na DJ King na Pick G Kibungo. Mutwe nta mikino ihari. Tayari mu barinzi nta mikino ihari. Wagiye indani mu nzu ya mugabo wanditse igitabo kumwiba kandi haje undi. Mu nzu n'umugabo ni imari. Binjiye mu cyumba cye. Bahageze. Nimba ari hoteli. Nimba ari inzu yo ku giti cy'amafaranga ariyo yatumye yigiye gutya simbizi. Aho atuye cyangwa ari muri kano kanya. Bamugeze yasinziriye. Bamukanguye gutyo. Muri bande ceceka. Amakuru wanditse mu gitabo wayavanye hehe? Hari akantu buriya wavuga kuza ugasangura akazize. Wavanye amakuru. Ye byapfuye kunza inspiration. Iki kigoryi. Mu mutwe. Aya ni marugabo ya nyuma. Vuga cyanga tukurangiza. Baramugagaza. Bimusense. Navuga inkuru yanditse kufore foro zirabeshya besha hari bizifungura. Nanjye kinzakirangura ko ndabibonye. Abakire duturanye mutangire mugende gake gake mwirinde. Kuko mvumbuye imari. Bakiraho muzi ndandi ya ruwinjiye. Ari wabaze n'ubusasu. Bihuse. Muzi ndandi. Hari ubinjira yambaye mask. Yambaye mask. Hano hari intebe itereye ku ntoki. Intebe itereye ku ntoki. Barayirashe. Intebe itereye ku ntoki. Hasigara rumwe. Musumba zose. Musumba zose. Intebe.
yehehe Jackie Chan ni wundi wakora ibintu nk'ibi ndende ndamuzi nta wundi wakora nk'ibi mfuye gukeka ko ndamuzi we muganga urinde niko utamenye iriya nkuru ya breeding steel wayivanye hehe breeding steel yawe nyica oya namva byose cyo keneye biri mwahangaha nanjye narabibye nandika inkuru yabyo sasa bimanga yakeneye muri laptop ntabwo afite kuyangiza niba atari pad birimo inkuru bose bakeneye niwe yavanye amakuru nayo yarayibye sasa barapfa iyi pad irimo ashyiraho flash vuba ndaje nyikore copy ndaje nkwereke arayimusigira kumbe flash muzi biracyangirika ari byangiritse abona umuntu agenda hakurya nka nyomberi surveillance videos have been uploaded the team of policemen are on their way to you tuvugira aho ngaho uri amashusho amaze kubagera kure cyane ndetse polisi irakuziye nuko yamanutse umukobwa arabicundebaga ako se korona iki kiguye simbize korodi kumbe muri amazi ryabandi rya mbere ryari ryitsimbye amabandi yahuriye mu nzari menshi iyi nkuru ya breeding steel ibaye ikibazo yajanga nagira icyo yiba aha mbonye na muretse ariko mbonye na motherboard nayo ndayijyanye mbonye n'icyo kwambara nuko asohotse muri yanzu ya Rick Rogers nuko yavuye y'amazu manini nk'ayanga ntabwo imenya umuntu aturutse hehe gake yimunyamunya aratambuka polisi ziratambuka nazo rero polisi zo hanze zikunda kugera ahantu ushaka kenshi birangiye niyo mpamvu nkundi ziwacu iwacu se ntacyo wahavuga yewe umutekano uri n'utuntu twacu murabizi 100% correct geze hanga wambaye mask uvuye kwiba Jackie Chan imyaka ibaye myinshi uyu mugabo niwe mukinnyi wenyine mu bantu bakinanye mu rungano rwe wanze kuva ku izima yajanga yarwanye bamubagaguye banze yiyomore kirazira umuntu kwiganga ariko uyu nguyu ariganga ubundi kuganga ku matungo ni ukojowa ku bantu no kwivura hano polisi yaje gutanga amakuru ko bigenze muri iyi nzu bateye bariba ariko za kamera ntizabasha kumenya bibyo bari bande uretse mwe twabonye nawe ntabwo aramenyekana neza vuba ahangaha muzavuga amakuru ikindi kirenzo asohotse umuntu umeze nk'aho ari umukobwa ariko ufite amaguru y'abagabo nanone yitwikiriye ku maso nawe ntabwo aramenyekana neza tuzabaha raporo over kumbe mwe twabonye waje kwiba ugize nk'agakobwa umusore ngwaho no ku ruhande ni haka wabigize umwuga dore aho yibereye akora ku mashini rikaka uva kuri ba Nyandwi bakora bya analogue byonyine akantu ka digital ukamuhaye aravuga ati ko muri akari micyongereza cyinshi ngiye ko bingibi ntabizi zana kare mu gifaransa francophone yagorwa niyo ya mbere y'intambara yewe ntiyabasha kumbe ntago ari wenyine na wa mugabo rwaru ntazi rutuma bajya gushaka abantu bose rubateje umutwe akorera we mu cyogajuru filimi raha hano hari abakora ubushakashatsi ngaba mugabo aracyahari twatangiye rese kibi ayicibano ku muhanda ashaka muganga James Doctor bamuzaniye inkuru mbi aho twagiye twasanze abandi badutanze gusa mfite ka flash navanyeyo urebe ikiriho nuko umugabo asuruhu ni nka ndugu yashonje we yashonje ngaratitira akabiri ibyuya mu ntoki ibindi ntago nabivuga biteye ubwoba by'ubishajya ngo ni alien kumbanga abaje no kugenza bitonze kwanga yumva ijwi ry'umuntu ukareba isura ye yitonze nk'umuhanga aramuzi imyaka 13 irashize watumye mera nkaho ndi inyamaswa iri mu kazu ugiye guhangayika byose nanjye naciye muri abo bikwishira wa musenzi we
He bought that costume online. We have his shipping address. Go. Sasanga bamenye ibyo zaherereye mu polisi. Again. Umva utongera gutsindwa umukobwa twumvikane. Do not fail me again. Tayari Jack aragaragaye. Bamenye n'abaherereye. Hari ahantu yaguze akantu kuri online. Bivuze ngo bazi address zahatuye. Kumbe uyu musore hari ku ruhande nawe. Wafitanga ibyo yigaho. Afitanga nakuki amaze iminsi followinga. Do, aho kagiye wose bafata amafoto yako yitonze. Avuga ati Rick ni ikigoryi. Kirameze nka kenshi umukobwa akomeza kumukurikirana. Sasa wamwanditse Rick Rogers afitanga umwana w'umukobwa yarameze nka amaze iminsi akurikirana. Ace ko cyose amugendaho cyane. Kumbe hakuno umusore hari. Aho yagiye kwiba hari abamuvumbuye. Yigeze umukobwa. Baje aho atuye. Tayari yababonye ko bari ku muryango we. Kumba hatuye dore aho yibereye mukoboyi. Haraho binjiye. Yibera ahantu mu kimodoka. Nihakorera akazi ke. Afite ubuturo mobile. Abaje gushaka hari yari yabiteguye. Afite na za kamera zireba. Thank you. Ni nkubona ndakwica musenzi we. Yasubiza nyacyo bimubwiye. Dore aho yituriye. Atuye hafi y'amazi. Abaho nk'ingona. Ariko icyo gihe bacho ko yamenya wa mugabo wanditse nkuru mu gitabo Rick Rogers hari akana kagakobwa yamaze iminsi akurikirana. Sasa uwo mukobwa kucyajyaga mukurikirana. Kumbanga abantu barimo gutaha. Bavuye mu nzu y'agasore kahaka kago birini. No hafi y'umuryango wa hatu yaracungira aho hafi. Na Jack ntaryamye. Jack cyane. Baracyashaka menye uyu mukobwa bamushakaga hiki. Yakuriye mu kigo cy'imfubyi aramubona. Yiga hano mu University gaciriritse nako secondaire iciriritse muri Nyanyaza. Nayo ni years. Nagoze jambo years muvana years. Bajyana amatwi. Aracyamwigaho uyu mwana w'umukobwa. Kucyura mugabo wanditse inkuru y'igitabo kidasanzwe. Umukire Rick Rogers yakurikirana umwana w'umukobwa. Kobwa yiganga ku ishuri ku ruhande. Aho yiga kobo yaje gucungira hafi amenye umukobwa ni mu ntoki. Kuki uwanditse inkuru mu gitabo cyateje umutekano muke muri uyu mujyi. Yakomeje kuba interested cyane akabana obsessed kuri uyu mukobwa. Spaghetti. Yes. Urashaka spaghetti? Yego. Kubanga Jack ntakiri polisi. Sigaye ko dira hano bateka do. Beef soup, right? Kirema gasosi k'inyama beef soup, right? Beef soup. What the beef? Mu gasosi uyu mukobwa sha ni mwiza cyane. Mwana muto mwiza. Hano bagaburira abanyeshuri. Ariko kowe angaho wa undi hacking go biri nagogereye hafaho. Sorry. Kumbanga ageze aho gonze bagenzi be. Ndayirangonze. Kina yagusada ko gasa n'utubuno tubi. Excuse me? Unyise iki? What did you say? Uvuze ngo iki? Sorry, I can't really understand. Ntabwo byumvuga byumva uravuga ikirimi kitumvikana. Ntabwo uravuga English nako China English nyine icyongereza cy'abashinwa. Atumwanda mu buryo bwe. Wankaranyanywe. Have you had a nose job? Wabuze icyo bita nose job. Karamukubita. Bwana bukaramo n'umukobwa. Burarwana. Ni ubunyeshuri. Isa mugenzi ngo nakaraya. Nicyo bapfuye. Abana hakora bararecordinga gusharinga. Aho gutabara. Bakoze guruzo kuri status zabo. Sasanga we udacaho ngaho. Hano turi abatetsi nago turi indwanyi. Yaratangiye amafuti yiwe. Jack muramuzi. We nimbangukira gutabara. Bararwana aratabara. Hatabaye wa muhaka. Gobirini. Aza gukiza abarwana. Jack nawe aritambika nawe aratabara. Tabara agakobwa. Yewe mwihangane ye. Bana zasonereye. Yewe tugende. Ikirango kugana bigihorere. Wande kwe wagisaza wende kuranye kinashingukeho. Dore ko kireba n'urutwe rubi gusa. Kongera nakunomfora. Ngaho mugende ba mutatane. Kobwa carakaye. Kano kaje kamukurikiye. Kumbanga umukobwa hari akantu kamushareye ku rutoke yatakira vuba kakimusharura. Akantu kamukase hari ikiza.
kobwa araha. Oh, 谢谢。我要上课。 Sasa umutabara ngaramushimira afite kugenda afite kujya mu ishuri. Yewe nitwa Risoni Gobirini, wese witwa nde? Ntiyamwibwira. Aha ngaha musebe muze cyo kurya asanga ndaragiye. Mbabazi nyabakizi tuma umutetsa gusavinga inshuro ebyiri. Yari yagusavinze biramenetse gusavinga ibindi. Kumba ku ruhande. Mwana haryamye. Dore ibyarota. Dore ibyarota n'umukobwa. Yaryamye. Yarongera sinizo zimbi bafata ko nugira ikintu unywa. Afite ibintu ruta bibi cyane. Cya kigabo cya Sekibi. Nicyo mu nzozi ze. Yenda gukanguye mvuze induru. Sorry. Mubarire nango none yangose gusakuza. I changed doctors. Kuva abaganga banje bimuna bahindura ariko ntango inzozi zishira. Not doctor. Erega ntago ari abaganga n'abapfumu uvugisha ukuri ujya mu bapfumu nabo ujya mu baganga. Hengo nyine. Nako rero yegose ya muganga aramfasha ngira inama zituma izo nzozi zigabanyuka. Mwana agiye kujya gushikira ko basinda bamushika uwo muntu umurotesha amuve yamushingukeho. Ako nacyo bikora. Naragiye njya no kubandwa ariko nta kintu bitanga. Nagiye mu kizungu biranga ubu nagiye mu kirabora. I can't take it anymore. Rwose mije maze kubirambirwa ntago nsinzira sinzira ko turasoka umubiri kwa kurara ro tugatuma ngena sinzira. Rwose uzashaka indiga tujya kubamo. Hanga ba muri ghetto imwe ari babiri. Basangiye icyumba. Mugenzo ntagisinzira. Uyarara ro utavuze induru atabaza. Undakarana no mutima uhagaze. Kandi ubundi ikintu cya mbere kimaramo umuntu imbaraga kikanamunanura nuko utasinzira kutagoheka. Abantu barara bagenda usanga amagufwa yaracoko nkugi. Uzarebe neza Fred paka zigiye kuzamugira umusazi. Noneho haje zimwe ngo nijoro ngo bahamagara ari ubusa arahamagara ukagira ngo ni vampire. Nasinzira ibwatinze bonye byanze afite ahantu yavumbuye umupfumu wiki doctor. Konnichiwa. Elokova. Annyeonghaseyo. Sasa ngaha ni bihugu bya mbere bigira ivangura n'abanya Australia. Ibaca muri umushinwa barakunyuzura akavuga ikinimi kiwanyu. Shishifu wahiyaha ku mihanda. N'ahantu mu marigara. Tambuka ahantu muri mbyo. Haraho yaje. Hangaha kira kintu biragurishwa. Imari yose ubuzo yisanga hakuno ni nko kujya dobandi. Atitanga umuntu umuvura ngo ujye umufasha kamudohorera. Nka uje kuraguza abuze umugabo se banyifatiye se ngo ubundi usanga abantu baraguza 90% ntaza inkumi zabuze abagabo. 10 zisigaye abari amabanda akeneye ngo nakajya afatwa. Ugasanga umuntu yaciririye umuti witwa mudahushwa. Iya sopa telefoni yawe yangashaka kuyiswata. Abo mu nsengero baratuzengereje nyensege njya gusenga nitwa gatorosha. Niba mu nsengero akomana njya nibaza abantu koko bibabuke bari mu rusengero. Yaje kuri wa muraguzi we munyamutwe shaman witch doctor. Yaze hakuno mwana rota inzozi mbi. How have you been? Mezute. Nightmares are more frequent and more vivid. Gose ndacyarota inzozi nyinshi mbi kandi bitangiye kujya bigaragara mu maso yanjye cyane. It takes time to heal. Erega gukira ntago ari uwo munsi. Stress, my dear. Cyane ko ari na stress. Nothing more. Unabona ibintu byose bitari ngombwa bitakawa yibona wimagine gusa imagination. I've been there and I know all those people. Ndetse benshi mbona bose mu nzira bameze nkaho mbazi. Bamona ameze nkaho barimo baranyobora. Ngo ngire ikintu nshaka ngireho. Sasanga mupfuma afitanga cyane n'abari cyane kisimbizi kiri kuri game kirimo kwikinira. Hangaha ko muvana muri mu ntekerezo yaje guforomata. Rimwe kabiri. Bisa nkaho ibyo abona ari bimuhamerekezo reading her somewhere. Tangiye kubona ibintu baganga bambaye horoscope wa mugabo James. Hari igikorwa hanga ubushakashatsi atazi ni ibiki ku muserebanya we dore wisumira umurizo. Bona cha kigabo wa mugabo James nize no wacu bakigize kuriya. Niyo mpamvu cyamuhigaga.
Nancy? No. Mwana ukarota Nancy. Yewe Nancy. Winyica. Nancy? No. Atunyishe na cyagutabara. Kana karota. Ukabona wunse umwana umuntu yingiza abantu gutya. Kana gafite imbaraga handi yo karota haza n'imirabyo. Hakaza n'inkuba. I've never seen anything like this before. Ye mwana rwose ibingi mbonye birango bisanzwe. Someone else's soul inside you. Hari roho y'indi muntu kuri mindani. Kandi ibyo birandenze. Someone's soul inside you. There is a man. He is a master of hypnosis. No muhanga muri hypnosis. Ngiye kurangira undi muntu w'umuhanga wakuvura wa mwana ngi nago nshoboye. Wenda yagufasha. He'll be there tomorrow. Azaba ariyo ahakorera umunsi wejo uzamusange. See him. Wenda urebe ko cyagufasha. Bamuhaye address baramurangiye. Hari umuntu w'umuhanga muri hypnosis mukurotesha. Aje kumureba. Ubundi hypnosis ni kucara gusuka roto ukavuga uwubwira byose ababyumva. Mbese ni nko gushika. Na, zaje na murotesha. She didn't tell us anything about her dream. Sasa kucyumetse akagenda naraje mwatubwiye. Urushinge rushitsemo kabiri ruravunitse. I have a feeling the tapes we were selling got him into trouble. Kana kagasotse yarihebye. Ariko uzikuba muganga atakuvura wari wizenga aragufasha avuga ati nyibirandenze jya mu bandi barenze ku mbaraga zanjye. Akagwa transfer bamuye na address zafite kujya. Sasa ageze zanga dore ibyiyenza dore bijya bibura. Hano hari Kasabena karamwiyenzaho naga kuri k'Imana. Boy. Baby, urabanza ume nawe umuhereze twese dupase. Kanceho. So now you speak it Uceho, uzi n'icyongereza se burya. Banza uca hangaha. like that, huh? Ugeri mu ntoryi ararimena. Ararimena kare kare gafite rimwe ryonyine. Mugende ngutu tugira rimwe nagara abiri bararimenye ryari risigaye. Barakurikira n'insoresore simbura mukoro. Ayiwe mana we ryari rimwe ryonyine bararimenye kandi sindabyara umuhungu. Kurikira umukobwa n'amabandi n'insoresore zo muri quartier. Kandi abanyakaritsiye ukora kuri umwe bose bakaza ari cyamwitambitse. Ndabahungira sha nabandi muze mwana nyaka ducike uyu munsi nabandi bavujyo urugomo gusa abanyarugomo afata yako ni chupa nawe ndebe icupa se barari mushikuza. Feisty one. Can't get away now. Kudaru waje kubita ingone mu mutwe niyamuhamya neza wamuhaka goburini. Wadatawe yamuhamije Iye kumbe kumuhamya karabaye ukaritsiye barakubitana mu bwabo barahanye ahamana umuriro kucyokezo muri karitsiye. Mweretse kavane iza data wacu Bruseli avana iza Bruseli kwarogo ryoye hakudukanga Bruseli biki vana yo mukandara ndaje mbakubite mbacanga cange kiri kubita ari canga wubwe yambaye urukariso imwe wakigo ryiwe baramuhuraguye sasa umukobwa ahangaha ntiyapfa kumusiga kandi yamutabaye. Insenda mu jisho tugende kangutabare. Bongeye cyaje kuri barikomereza. Hano kari kamukurikiye umukobwa amaze iminsi amwiga amushakashakaho amenye impamvu nyabacuriya mugabo wanditse igitabo yari yibanze kuri uyu mukobwa ko bakirukanse.
mabandi karitsiye yarayimenyereye. Uyu nta mukandara yambaye, nta mukandara yambaye. Iki ni ikindi kibazo. Ayiwe mumbuza nanga nyamuneka na basa mpiryase komenya iryanjye. Muzane bafunga umuryango ntago ngusiga kanze maze ngufunge ndawa sigara unifungura. Nawo hambira. Sasa bosanga bazine gishinwa. Nena nkurikiye ushaka yicise ntacyo nikiniraga. Aha. Awish, yewe data we. Nitosema Urinde rero. Witwa nde? Uri bandi? Ngiki? None se? Wala mu ntambara urwana ngaho ku ishuri ngaho hangaha. Arambara caragenda. Yewe ko? Yewe. Yewe basi agara tuvugane. Niwe ndanakinaga nkwisi bandi basi mbabarira tuganire. Ese wawe tukavugana. Basi tuye gusangira ibyirishoro gusohokane. Hano kuzi ba. Kuzi. Ukeneye kwambara n'imyenda wambaye nabi yose yahiye aragaragara imbogisa. Mugondera ahagaragara. Nimbe ne mugondera agaragara ko byahiye harabo zigaragara gusa ari imyambarire ngo ni pocket. Pano bazambara hejuru y'amavi. Iterambere we. Gusene mukano kwangirika bijya gusa. Kobwa chata muvugishije byinshi. Ese basi ko wanshimiye ko ngutabaye nshimira. Kaje gasinziriye. Ya, Goburini. Ntago bamusezeye ni ikindi kibazo. Kumbanga ubwo bagiraga ko boyi nibandi yaramwibye. Wa muntu bamurangiye afite kujya kureba kuri convention yo muri Australia. Tayari. Yibye ka adresse. Aho umwana azasanga umuganga bamurangiye wabasha kuyinga indwara ye. Uri umuganga mwiza numva gutiye ibyo bagushyizemo nge simbi bashije kanje gushaka handi babarenzeho babyirukane. Bikora bake. Excuse me. Nyiriwe. Muraho. Nyine performer. They're in rehearsal right now. Performer ari muri rehearsal. Sasa ngabaje. Ngukorera hangani performer kora na za magic ni umunyembaraga za maji. No kuvura yavura. Buri abanyamaji nabo abari abapfumu. Kuko ari jya kwereka ibintu bidahari kandi ukabibona ko byabaye byanyabyo. Iyo mugiye guhura zana undi mudayimonu kurusha imbaraga mu bitekererezo. She's my girlfriend. Yewe ngo ni sheri wanje. Kumbe ko boya hinjiye kare. Ntacyo noneho. Shushu bebe. Yabande wamuhaka Goburini. Icyuki, my sweetheart mutima, my good raka. Tutambuke. My girlfriend. Amwisa umukunzi tugende nkunda cyangwa ndekore nkusubize hanze nkunda. Ako se wankunze. Bande kwa kigorjiwe. Nyoko. Ndekora. Umverega nako nyine ukurikiye. Musanza hanga. Oya. Wankurikiye anjanga wahaje kare oya ariko. Nje urugura hansanze wende kura gende ya nyoko. Aratongana mu gishinwa kandi batongana ameze nk'abatukana. Soko bakaje hanga. Hano hari magician bisongo ni Chamberlain. Ni umuhanga muri magic. Kandi magic ni nk'amarozi. Yebo ko. Ese ko waretse basi tukavugana. Ese ubundi witwa nde? Gangster. Nitwa Ganji. Hasa ko ambwira basi bujagenda narakinaga nkwita nguri bandi. Ntabwo se amazina yanjye. Nitwa Lisoni. Goburini. Arebye hangaha ntago ari Lisoni. Ise Muhammad Sarami. Muhammad Sara. Nase Sarami. Ni karita nyine nibye niryo zina nitwa kuri stage. Wayibye hoya ntago nayibye. Sorry. Wara niba ni umukoboyi ni haka. Nayibonye ntago nayibye nayitoraguye. Oya ntago usanga Sarami ni umwarabu uri umushinwa. Sasa karita afitanga yayijiri yatambuka. Nayo ni inyibano. Ako gwe ntago yayibye yayitoraguye. Yayibonye ahantu. Kumbanga oyaje yewe kumbona hano nse Muhammad Sara ukaburu umushinwa. Muhammad Sarami. Nitwa Salamai ni izina ry'ishinwa Muhammad Salamai ndi umuyisilamu w'umushinwa. Jiza nari nakubuze ngo tugende rero karabaye. Tugende heza kandi tugende nari nakubuze. Kiritanze tugende upakira amakarito uje no guteka. Baje twaye ku mbaraga. Salamai izina ritari n'iry'iwabo Muhammad Sara. Bikuzanga afite washaka bamurangiye magician wamuvura. Sasa ngaha cya kigo ry'ingo ni Muhammad cyaje ahantu atari ahacyo muri aho bakontororera inzu yose
amatara amajwi byose control room kubanga umunyamaji afite ukuntu abona n'ibitaraba kuba ati marayika wanjye arahageze, my angel has arrived. Umukobwa arimo gutambuka yikanzemo, umwana agiye kujya kuzanga umugabo azi ko ari buhagere. Yesu amuhamagara kana karatambuka, ari mu myitozo rehearsal. Sit down. Cara hasi akiraho numva amajwi avugirwa hasi na yahe kigabona igihanga afite uko imbaraga ntabwo abeshya. We ni yagiye kukuvura mu gihe uri mutega moto uza kumusanganira aba yakumenye kare. Ya tayari Were a fallen angel. wahoze uri marayika Has given you a second life. marayika yaguye cyangwa yatakaye yazimiye, ariko Imana yongeye kuguha ubugingo bwa kabiri. I'll guide you through the darkness. Niye kukuyobora uva mu mwijima uza mu rumuri. Uri marayika yazimiye, ariko igiye kongererwa guhabwa andi mahirwe. Ku mwana yanga hagira ariko nameze nk'aragana gatoya. Imana yamukunze cyane igiye kongera kumuha andi mahirwe yo kongera kubaho, ave mu buribwe yongera agaruke mu byishimo. Sasa uyu mwana ameze nk'atibuka hahise hakiri mutoya, arimo abona ari ahantu yicaye ku gatanda kino n'umuntu w'umusaza, akongera akabona ahantu abantu bari muri zabura nk'ari birukanka, ariko ntabwo azi neza uwo musaza ninde. Kumbe bakiraho wa mugabo performer magician baramwinjiranye. Umwana ni imari, ntabwo arabona ku maso y'umuntu wari wicaye umuntu yaciye arinde asubira inyuma. Byinshi yakunabona. Don't kill the innocent people. Cya gikobwa gitumwa bandura ngo baratatana birukanka. You are late. Mwatinze. Kumbe umugabo ari bapanze. Kano kana kazi hako nakabaheretse bakajyana. Akazi kanjano kararangiye. My work here is done. Tayari. Women down! Get on the ground! Kumbe dore ngo harazamo abo mutekano. Akiraho umunyamaski yiviriyeyo. Umunyamaski Jackie Chan yivire mwenyewe. Nyiri maski yiwe Jackie yivirayo. Jackie mugabo nashirayo n'inguruviri rw'igare. Uyanga aratabara arabitobanga kuri stage aramutabaye, ariko sinzi Jackie Chan sasa bajana kuna kana bajana kana Jackie niyemera ayo gusa yigira baramukubita tu amaze gusaza. Burya si buno mumwice bajyanye akana jyanye umukobwa. Munyamajanga afite byinshi akoreshaga naho arabikoresha. Ahangaha isahani ivamo umuriro n'agakwavu arakabanagira. N'agakwavu bajyanye akana. Nancy baramujyanye kuri second floor. Kurikire batwaye Nancy. Kumbanga haka Gobirini azi neza ry'umukobwa azwi yitwa Nancy. Yabazaga ubusa amuzi cyane. Uyu mwana arashaka iki cyangwa mwebwe barahura. You're really starting to piss me off. Tangiye kandi kuntera iseseme wa mugabo we. You want her? She's on. Teneye umwana ngaho mwakire. Nimba wifuza umwana ndamugwa. Tugende Nancy n'ubundi wahoze karoso n'isheri genda kwijyaniye. Jackie ahantu nkaha harwanira cyane kandi neza, ahantu nkaha harwanira neza ndamuzi. Dore aho yibereye Nancy. Jackie yagiye kare ahantu nkaha harwanira neza, ahantu nkaha haramufasha.
mu nzu nk'izi ayayaya mu ntebe yabo kandi amapine akabana toroteze tugende bebe dore abana amadanganya umwe abana bajya barya baca kavuyo baca mu kavuyo dore hejuru ya convention bayita opera yo muri Sydney Australia hejuru ya convention dore ko Jack yige njanga arapfuye hayaya ndapfuye abona hakurya kana ke ngakariya kandi ugatwaye ntamuzi kano kana bakurikiye bose nzuzi nakiki monye hakurya kana bakajyana nazo gatwaye ninde namwizeye ntamuzi hejuru kuri convention nawe ndebere hejuru kuri convention Jack dore ko yigenje ndapfuye Jack arapfuye tu niwe musaza murunga nabo bangana bose uhanze kuva kwizima bajyanye umukobwa mwana ni imari akenewe na benshi uyu mukobwa si ubwa mbere bahanganye aca umugozi ngaho genda se karabaye Jackie sinzi kandi ikizu ni kirekire sinzi uko bigenda Imana ikora ibyayo Imana icyo gufiteho umugambi ntacyo waba bayi ndigendereye ngaho urakoze kumpa umwanya arikomereza kumba agiye biranga asubira inyuma ndako nitoza arazamuka kaza kwereka igisenzi cy'igisaza uru rusaza nago rwancika aragenda ngo arakserera nguwo ari ku mugozi w'umuriro barawuca yewe kuri convention umutaka ku meza aparika neza ayo ice cream muzanye mwakire yamoneka mutazanyitwaza akoreka ngiyo bye yamusaha kurya hejuru bye ndagiye nuko aramucitse sasa abajyanye uyu umwana ni imari umwana ni boro yewe hakuno sinzi uyu mwana niki baramushaka hiki ni umukobwa Nancy tayari ntagoranye Jackie cyane we ko marifiti ntabwo bijya bigorana